Umuthi ari muthenya mwamure wa kungwira muthi wa mai thiini wa thi yothe niguo kuririkana bata wa guthingata utheru na njira ngurani. Na gukiri uguo tugacera thiini wa gicagi kia Kibra na muingi ugatutariria mathina maria makoretwo makimagumira hari kuona mai. Yani huko juu Olympic na inakuja kwa wiki mara moja, hata kupata hiyo maji uzie mteja ni shida. Saa zingine hiyo maji kwa fereji unawezewa 20 bob. Omaga tutariria moritu maria mageragira riria meguthie ng'endo ndaya niguo gutigira ni mona mai magutumira undu umwe na gwithamba moko ta uria thirikari ikinyiriirie. Tulikuwa tunapatanga maji. Sasa ukipata hata maji mtungi moja ni nguo utafua, ama ndio unaweka ya kupika chakula, ama ni ya kuogesha hata watoto wenyewe. Kiuria kinene kiria maroria thirikari ni kumaroa na ritho ria tha o riri thi yothe ra kungwira muthi wa mai. Inataka kusaidia watu. Kitu ya kwanza wangefungulia maji ingie, kwa sababu unaambiwa kila mahali kuwe safi, watu wanawe, utanawa mtungi bure. Ihoya reo kuri thirikari ni kumarehera mai gicigo-ini giki kuona no magurire mai maria mataraigana nginya micini yao. Mbona wasitumia hata kama ni pesa kidogo watuletee sabuni ya kunawa mkono, maji tupate hapa mtaani. Aona hawa watoto sai watu wanasema kunawa mkono, hawa watoto kuna mtoto amenawa mkono kweli? Thoko-ini ya Moro kuria gukoretwo na mathina ma mai na makaya kuma kuri onjoria riu mari na gitumi gia gukungwira muthi wa mai thutha wa thirikari ya kaunti ya Naikuru kumathingata na kumekirira mai. Itanyari gutigira ati utheru ni wathie na mbere na guthingatwo na njira ciothe na uguo kunyihia mieke ya gutherema kwa murimu wa coronavirus guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoki wa Mwangi.